Вот, грузи. Faryod Tojikiston, Sherali O'zbekiston. Muqsim O'zbekiston, Shakar Mahmad Tojikiston. Shoruh Kulab Vahdat Soyboyev. Sherbachoy Kangur Kulobzamin. Xo'sh Baholton. Ну садись заднюю-то. Вот, вниз его. Вниз, грузи. Вниз пробивай. Palvonki Akif Fayzdin dar shoyjuzu doğru kardesigi testara korkine bugu ya korshoni ham manekna yo devol beru bagalta yo duru Muhsimjon Shakarjon bir balokina teskine mardom tashni gushni nishmoy Uzbekon megan yo ilalazi yo ulalazi bigre agar dili har dut nima kasha roziga har dut qiti duran kini yo bigire ne mayli bigire no ya hay bola jaldaka ha mesh in jaldaka shkhali lawzebo ha qabul Висово сбивай все время, Шакар. Сгибай. Левая первая. И за собой шаг назад. Вот так. برای شجاعیزه برادرها 15 minut وقت داده من 10 minutش گذشت قبول استاد 15 minut وقت بود 10 minutش گذشت $200 همین معرکه رو دادم $300 من روح شاد بود به خاطری به خاکوف سیدالله جان برادری ما از نامی دادرش خیرت کنه ونج غرب واسه وحدت Uzbekistan Tojikiston kulub vahdat Cemaluddin Palovon behterin palovoni Nahiye Hamadani Hamadani ne? Ne Hamadani mega La bay Ya bor galti de budi Galti de boşi khıtı jirok Hami ya bor galti de budi Rost çabugo این خیلی آرامبازی ای ماسکوفسکی آدمی ناتوری نمیرومد خوش به حالت نکه برای غیرتت رحمت شوربا بینون کتی غلطیدگی یک سبقت میگیره دوبار ممکن نیست دکتر علی خان ایریوتی سهراب درو سهراب بخبر حاجی مشرب و بیا جورا خوش به حالت Я тебе сказал,
بگیره امام علی بگیره. И заднюю заряди! По голове! Вот! Хорош, куда ты? Dadaxon Qurbonali buraju roxi. Hali Qurbon biyo. Hamin naqalti daydos naga. Hoji Mashrab Rahmonov kujadi biyo. Hoji Mashrab buf mana darban, Komron darbay. Ko Usmon mesha. Usmon har düştü tuğri be, yine mesha. Usmon mesha. Çalak partoy kırış omudan mı girer? Dadaxon Qurbonaliyev Shahridegar Hoji Mashrab Rahmonov Rudaki Aynason Akay Zafar Yak televizor 1000 somoni diga Xudo har ton ov bo'ldi. Allohu akbar. Xo'sh beholton. Yak televizor 1000 somoni diga. Hojijon, vay televizor aynasay
حاجی اینو سیوه و یو 1000 سومن اینو سیوه هم انا میجه ما های بله درون پتش قبول ابو بکر جان Çakmalar, gence şizillo xasin anji. برای مهمانان برای مخلصا یک پتش که